Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray musidɓe julɓe, aray mi yetti on mi jarni ɓe gureji mawɗin fo miɗo lando sira e jam meɗen e jam. Haray meɗen tori allahu subhanahu wa ta'ala, kadi yo allahu subhanahu wa ta'ala ɓantu bala uji ɗin e meɗen, ittana en bala uji ɗin e hoore meɗen ɗowo ka mewwo. Allahu subhanahu wa ta'ala itta kala bonɗo e hoore meɗen, okkore en lamɓe moƴƴuɓe, ñiɓinay ɓe numɗal hakkundeji meɗen. Idan tori allahu subhanahu wa ta'ala kanko wawi jogi, kanko woni ko okkata laamu, kanko woni ko jaggata laamu. Yo allahu subhanahu wa ta'ala okkore en lamɗo moƴƴo, laamotoɗo en, ñiɓina weldigal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndin, fottidina ɓiɓɓe leydi ndin, on tigi wona gollanowo yimɓe ɓen. Idan tori allahu subhanahu wa ta'ala bala uji ɗin kadi yo allah dandu en, woni kaka meɗen woni ko ga. Musidɓe julɓe, haray hiɗen fuɗɗitade ka darsu men ɗo e nde deftere wi'etede ɗo adda'u waddawa libnul qayyim rahimahullah. En jangi e wondema haray nde deftere ɗo ko e nder landal woni ko deftere nden heɓi. Haray inchallah hande en jangay adiyatun ma'thura. En janguno hanki kon woni sartiji duwawu, ko honno goɗɗo inden wondema toroto allahu subhanahu wa ta'ala. Piiji gono ton ko nediji no to jini ya famu kono torotola allahu subhanahu wa ta'ala. En inni wondema nokkeli jeego hino woodi ɗi sariya on inni sa torki allahu subhanahu wa ta'ala, tum allahu subhanahu wa ta'ala jabinante, kono be tawata hara ɓernde ma kadi no fewti. En jangi ɗum ɗon hara en ala e hiltitade ɗum ɗon. En inni no wondema ceernojo on maaki wondema tentini non sa tororike du'a uji ɗi nulaɗo tororno ɗin. Tentini non sa torike a jangi du'a uji ɗi nulaɗo sallallahu alayhi wa sallama torino ɗin. Hande inchallah en hi'ay nulaɗo sallallahu alayhi wa sallama kamɓe si ɓe falanoma torade allah subhanahu wa ta'ala ko honɗum ɓe makayno. haray non jangugol ɗi du'a uji ɗo no hitti. Sa wawaɗi ɗi hunjagol ka arabu, awa wakkilo famaɗi ka pular, hara a jillorayɗi ka du'a uji ma. Sabu nulaɗo sallallahu alayhi wa sallama haray hiɓe hebbino hiɓe du'orayno ɗi du'awuji ɗo e du'awuji maɓɓe ɗin. haray noon hiɗen andi kala ko nulaɗo sallallahu alaihi wasallam duumi e muɗum ma jokki, ande moƴƴere haray no heewi ton. haray hiɗen janga hande darsu men on ko toɓɓere wotere jangeten, toɓɓere honde du'auji ɗi nulaɗo sallallahu alaihi wasallama du'ortonono. enen ni du'awu fuu wona no jangirnoɗen non hanki ko ya mantu allah, manta allah, mantiramo inɗe makko ɗen, mantiramo sifaji makko ɗin, mantiramo innen inde nde o jogi nden tawata hara ko kanko tun jogi nde wa huwa allah. aray toɓɓere kadi hittunde hande en jangayɗo en nana buyno inna ismullahi al-azam, ismullahi al-azam, inde allah ɓurde mawnude nden. inchallah min hilali oɗo darsuɗo en waway famude honɗum ceerno en illata ismullahi al-azam, honto ɗum tabiti e ko honno tabitiri. o inni adiyatun ma'thura, du'a uji tawayɗi hiɗi mari batte ha hewtoy nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. mi mana du'a uji ɗi nulaɗo torotono ɗin sallallahu alayhi wa sallam. fa minha ma fi sunan, haray mi janga ka arabu ha mi jowfinoya simi fuɗɗo wiyete firugol. fa minha ma fi sunan wa fi sahih ibn hibbana من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم. على هيدن توري جماعة ستيوني هيتونغون نجوغي إلا بإنانغول إن روي موتالي. musidɓe julɓe kon ɗum o hadis ɗo fandi hadis on ko ibnu hibban fillimo ka deftere muɗum. ibnu hibban filli hadis on ka deftere muɗum. ɓe maki o hadis ɗo ko e ɓe makoteɓe abdullahi ibnu burayda filli o hadis ɗo itti hadis on e jungo kañum kadi baabe muɗum e jungo
e jungo babe muɗum ɓe maki wonde manulaɗo sallallahu alayhi wa sallam nani gorko jentoɗen o hadis ɗo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam nani gorko no du'o o ko nulaɗo naniri du'awo mon gorko go oɗo sahabajo seydina abdullah ibn burayda ɓe itti hadis e babe maɓɓe ɓe maki nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam hi'i goɗɗo no du'o no janga o du'awo ɗo ndare du'awo o inni allahumma ko wayo allah inni as'aluka pellet miɗo toroma bi anni pellet no min ashhadu miɗo seedi aw miɗo seedo an la ilaha illa allah ashhadu annaka alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin allahumma kanyo allah inni no min as'aluka miɗo toroma ma miɗo landoma bi anni no min ashhadu miɗo seedo annaka no an allah anta allah ko woni allah la ilaha reweteɗo ala wonɗo gonga illa anta si wala an al ahadu ko a bajjo as-samadu ko a tugorteɗo ɗaɓɓirede ballal haray en fu ko allah subhanahu wa ta'ala tugortoɗen fi ɗaɓɓugol ballal ko ɗum inete as-samad alladhi lam yalid on tawowo o jibinali walam yulad o jibinaka walam yakul lahu kufuwan ahad haray latanaki mo yerujo hay e goto ko ɗum ɗo o gorko ɗo wonno ettororade allah subhanahu wa ta'ala joni noon remarque du'awu makko on wattani e yili du'awu makko on mi fuɗɗitomo sabu en inni hanki toragol allah sila faala du'a ma on jaabo a mantaymo a mantay allahu subhanahu wa ta'ala mantiramo inɗe makko ɗen sifaji makko ɗen joni noon daren o hadis ɗo ko inɗe makko jelu woni nder ton ko sifaji makko jelu o gorko ɗo mantiri allahu subhanahu wa ta'ala ka du'awuji mum joni mi fuɗɗito o inni allahumma ɗo gorkon attori innugo allah sabu allahumma asli mum hari ko ya allah ko ya on itta watta mimu ya allah ɗo o noddiri allah subhanahu wa ta'ala inde makko nden tigiri yeeso ɗon o inni honnum o inni wondema ashhadu miɗo seedo annaka anta allah o yiɗo kadi o addi inde allah nden tigiri allah o inni la ilaha illa anta yeeso ɗon o inni kadi honnum al ahadu ko a bajjo ko a gooto o yiɗo ko sifaji makko ɗi o mantitaw allah kanko tigiri o fuɗɗino hande kadi lintugol sifaji allah ɗin al ahadu ko o gooto ma ko o bajjo as-samadu ko o tugorte ko o ɗaɓɓirteɗo ballal o yiɗo o manti allah subhanahu wa ta'ala o noddi allah tigiri laabi ɗiɗi o mantiri allah kañum kadi sifaji makko ɗiɗi ko wonugol gooto on ma bajjo on wonugol kadi ko kanko tun fewtete ɗaɓɓire ballal alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ara wala yelu ɓaynulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nani ɗo o gorko no du'oro o du'awu jon noon o du'awu ɗo musidɓe julɓe o metta hun jagol innugol ashhadu annaka anta allahu la ilaha illa anta al ahadu samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad hara ɗum ɗo hena ko metti fi ɓaynulaɗo nanihimo du'oro o hadis ɗo nde yewtere ɗo jentoɗen ko ɗum nulaɗo maki nulaɗo fa qala nulaɗo maki laqad sa'ala allah o ɗo torike allah bilismi alladhi inde allah nden tigiri nde tawata nde o noddiri allah nden ida su'ila bihi si allah tororama nde inde ɗo ata allah subhanahu wa ta'ala okay nulaɗo maki o gorko ɗo o tororike inde allah si allah tororama ni tum allah subhanahu wa ta'ala okay wa idha du'iya bihi si allah noddirama nde inde ɗo kadi ajaba o jaboto wa fi lafdin no e riwaya gono e kongol go laqad sa'alta allah nulaɗo maki o a torike allah a tororike allah bismihi al-a'zam inde allah mawnde nden jaka mi andi silam fa ala du'a o an jaabo ɗo emi timminde sartiji ɗin fuu sartiji ɗin jeego tawti fewtugol ɓerde nden koyemi mantu kadi allah mi noddamo mi mantamo mi mantiramo inɗe makko ɗen
e golleji makko ɗin e sifaji makko ɗin. O wi oɗo gorko o du'i o noddi Allah, o manti Allah, nulaɗo maki ko ko o torori Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala si tororama ni Allah subhanahu wa ta'ala okkay. Nulaɗo sallallahu alaihi wasallam e riwaya goɓe maki wondema o tororike Allah inde ɓurde mawnude nde ɓurde marde dole nden haray du'a makko ko jabutoɗum. Jakami andi du'awuji ɗi hilan hani mantude Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗo ko du'awu ara non ni. Ɗo na nulaɗo du'imo, ɗo na nulaɗo du'imo, ko goɗɗo du'imo tawi nulaɗo no ɗon nani ko o du'oto kon, nulaɗo maki o du'awo mo o du'iɗo du'orɗo ni wo Allah jabinay. Yahanen du'awu ɗimmo wa fi sunani wa sahih ibn Hibban ayda min hadith Anas ibn Malik أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. سيدنا إن وندما أوتي الله كلمة كتابة دو ابن حبان بفلي كدفتر مكبه كسولن بماكي سيدنا أنس ابن مالك فلي كوندما هاري نياندغو hibe wondi e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam. Ɗo ko sahaba don sifi hari kamɓe e nulaɗo hibe wondi nyandego tawi hibe jooɗi. Sahabajo seydina Anas ibn Malik inni nyandego min e nulaɗo hari meɗen wondi tawi meɗen jooɗodi. Wa rajulun yusalli tawi gorko no juula takko maɓɓe ɗon. Nulaɗo e seydina Anas tawi no tooli, gorko go no juula takko maɓɓe ɗon. Ɓay gorko ngayni juulude few, gorko non hande kadi no toradi Allah e nder ko toroto kon Allah. Nulaɗo nani ko o woni e jangude kon, ndari nulaɗo ko jaabi sa du'origa kadi oɗo du'aru ko honno wonirta. Thumma da'a, on tuma ɓay gorko on gayni o ɓanti juude makko ɗen o tori o noddi Allah. Fa qala, gorko on wi jantoɗen du'a o, Allahumma, o inni ko yo Allah, o yiɗo o noddu Allah. Allah no yiɗi noddede, Allah no yiɗi on noddede. Allahumma ko yo Allah, inni as'aluka, min miɗo torima, pellet miɗo torima, bi anna laka alhamdu, ko antu yettore wodani. O yi o naati e mantugol Allah subhanahu wa ta'ala. O inni e wondema an Allah haray lan toroma ko antum non, antum yettore wodani. Ay ɗo o fuɗɗike mantude Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta, reweteɗo kadi ala wonɗo gonga si wona Allah subhanahu wa ta'ala, si wona an. Almannanu, neminowo, badi'u samawati, sincuɗo ɗi kammuli, wal ardi, e leydi ndin, ya zal jalali, ko an yo jom mangural, wal ikrami, ko an yo jom teddugal, ya hayyu, ko an yo wuruɗo, ya qayyumu, ko an yo duumiɗo. O yi du'a o makko on. Jonno sen dari du'a on ɗaɓɓiten konguli ɗi gorko on du'iɗi, sabu konguli ɗi no hitti. Ayini ko ya mantir Allah, ko ya noddu Allah subhanahu wa ta'ala, mantiramo golleji makko ɗin e sifaji makko ɗin e tawhid on, wente kon tawhid gotinɗingol Allah on subhanahu wa ta'ala. Ndaren du'awu makko on jentoyɗen ko ɗum nulaɗo maki ɓay nani du'awu o gorko wonnoɗo e torade tawi ɓe wondi e seydina Anas, tawi ɓe tolodi e seydina Anas. O inni Allahumma, ko yo Allah, o yiɗo o noddi Allah subhanahu wa ta'ala. O inni as'aluka bi anna laka alhamdu, mi torike ma yettore ko antum wodani. O yiɗo o inni yettore ko antum wodani. La ilaha illa anta, o yiɗo o natika tawhid. Ɗo ko tawhid on, jakami andi haray siɗa torade Allah eto teɗɗen fof toɓɓe tati timma ka nder du'awuji ma. Ɗo ya hollutude ko falla ko. Nodda Allah, mantiramo inɗe makko ɗen, mantiramo golleji makko ɗin, gotinɗina Allahu subhanahu wa ta'ala. Ɗe toɓɓe no nayi koya eto ɗe timma ka du'awu ma. Go'o en inni on ɗum noddugol Allah, Allahumma, ɗimmun ɗum mantiramo sifaji makko ɗin e inɗe makko ɗen.
o yiɗo inde makko ɗen ko ɗum almannanu ko woni neminowo, badi'u samawati wal ard, aljalal, al ikram. ɗum ɗo fof ko inde allah subhanahu wa ta'ala. ɓay o gayni ɗum ɗon few o yini la ilaha illa anta, ɗo ko inde wonde makko tawhid on. yakami andi ko ya eto tawhid tawore ka du'awuma la ilaha illa allah on etoɗa kadi ha sifaji makko ɗin tawe ko an woni okkowo, ko an woni yurmeteɗo, ko an woni tedduɗo, ko an woni joma mangural, waɗo noon. ɓay o gayni torade few o addi noon konngol ngol ceernoɓe ɓen innata ngol wo ko ngol ɗon woni ismullahi l azam, inde allah ɓurde mawnude nden fop. nde ceernoɓe ɓen fotti e mum nden, sabu en inni wondema ceernoɓe ɓen no poɗodiri ko hombo woni ismullahi l azam. kono e nder konnguli pooɗa ɗin fof yaltata e nder konnguli ɗiɗi ɓurɗi sellude. ara ɗum ɗum ceernoɓe go inni wo ko allah, innugol allah ko nden no inde ɓuri mawnude inde makko ɗen fof, sabu ko nden ɗum tun nden ɗon ko kanko tun heerori. hiɗa mari noon inde goo tawayde nden ɗon kadi ɓeyni ko nden ɗon woni ismullahi l azam, ko alhayyu alqayyum. ɗi sifaji ɗo ɗiɗi, alhayyu alqayyum, sabu sifaji makko hedditiɗɗin fof ko e ɗiɗo ruttoto, alhayyu alqayyum. jakamadi inde wondema ismullahi l azam yaltata e konnguli ɗiɗi, imma innen ko allah ma innen ko alhayyu on wuruɗo, alqayyum on duumiɗo. ceke allah subhanahu wa ta'ala ko wuruɗo, ko o duumiɗo kadi naafi haray aroye ñande goo ma arno ñande goo ka tawata hara allah subhanahu wa ta'ala wodanoka. ɓay o gayni torade allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta almannanu badi'u samawati wal ardi ya dha aljalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. ɓay o gayni torade ɗum ɗo seydina anas kañumma e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no tooli takko makko jentoɗe nulaɗo ɓaynani duwaw makkon ko ɗum ɓe maaki. nulaɗo maaki fa qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam, nulaɗo maaki walla juulo e maɓɓe hisinaɓe, laqad daa allaha, o gorko o noddi allah, o torike allah bismihi l azim, inde makko mawnude nden, alladi nden inde ida du'iya bihi, si allah noddirama nde ajaba o jaboto, wa ida su'ila bihi, si o tororama nde inde ɗo ata o okkay. yakami andi ilan hani inne wondema teddingol ɗi konngoli kalkileɗo allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta almannanu badi'u samawati wal ard ya dha aljalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. ɗum ɗo no metti hun jagol, metta hun jagol. sa wata kadi jangude ka pular hiɗa wawi etade ha wawa ka, sa wata jangude ka arabu janga ka pular. nulaɗo maaki o du'a umo o gorko tororiɗo, o tororike inde allah ɓurde mawnude nden, si o noddirama allah, si noddirama nden inde ɗon tun o jaboto, si o tororama nde inde ɗo tun kadi o hokkay. allah subhanahu wa ta'ala jabin du'awuji men ɗi. haray ko hadisa ɗimmoni o yi ceernojo addani en hadisaji ɗiɗi, du'a'uji ɗiɗi. ɗi du'a'uji ɗo na nulaɗo waɗiɗi, ko goɗɗo waɗiɗi tawde nulaɗo interveni, nulaɗo maaki ɗi du'a'uji ɗi o gorko du'ori ɗi, haray kala noddirɗo ni allah subhanahu wa ta'ala, allah subhanahu wa ta'ala jabinanamo. yahalen hadisa tatabo. wa fi jami' inne akhrajahu alhadithaini ahmad fi musnadihi, ko imam ahmad yaltini filliɗi hadisaji ɗo ka musnad makko. wa fi jami' at-tirmidhi, haray heedi ngandi kadi ko inde deftere imam tirmidhi, min hadithi asma'a binti yazida anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, nulaɗo maaki ismullahi al-a'zami, inde allah ɓurde mawnude nden, honto nde woni fi hataini al-ayataini, ede ayaje ɗo ɗiɗi. nulaɗo maaki inde allah ɓurde mawnude nden no nder ayaje ɗiɗi ka nder alqur'ana. ko honto ɗe noon? ceernojon addi aya goto e suratul baqara e aya goto e suratul ali imran, o inni wondema ɗen ayaje ɗon ko ɗen ɗon inde allah ɓurde mawnude nden ko ɗo nde woni. aya ara noon kon ɗum ka allah daali ɗum, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, la ilaha illa huwa arrahmanur rahim.
o inni arrahmanur rahim o yiɗo wadde sifaji Allah ɗin ɓe indi wondema inde Allah ɓurde mawnude nden koye o aya ɗo woni wa fatihati ali imran e ka fuɗɗorde simore ali imran honto nde woni alif lam mim allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. imamu tirmidhi filli hadith ittimo e asma binti yazida ɓe inni wondema inde Allah ɓurde mawnude nden ko e nder ayaji ɗiɗi inde nden nde woni aya gono ka suratul baqara wa ilahukum ilahun wahid reweteɗo mon on ko reweteɗo goto la ilaha illa huwa reweteɗo ala wonɗo gonga si wona Allah huwa arrahmanu kanko woni yurmeteɗo tagore nden arrahim hertinɗo yurmede makko nden tu yawmal qiyamati julɓe ɓen. wa fatihati ali imran e ka fuɗɗode suratul ali imran kaw inni ɗon alif lam mim allahu la ilaha illa huwa alhayyu ko o wuruɗo alqayyum ko dumiɗo. قال الترمذي إمام الترمذي ماكي هذا حديث حسن صحيح أو حديث كسلول. وفي مسند أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرى أو حديث لو كان يكلم في الله دوما إمام حاكم في اللي مك مسند وما إتمو سيدنا أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر بماكي وند منولا وماكي ألذو دومه jantone o hadis inne wondema o duwawu ɗo kadi no itti ko fiyonɗum wonɗen e jangano ɗi duwawuji ɗo hiɗen mari andeji hiɗen mari sonjaji hiɗen mari faaleji hiɗen fala torade Allah subhanahu wa ta'ala jogiiɗo ko lannata o yo okkore joni noon haray ndeɗa toro Allah subhanahu wa ta'ala jillorgol no nulaɗo tororno noon kadi jonnay du'awu ma on doole fiyo du'awu on jaabo. nulaɗo maaki ali duume e wi'ugol ya dhal jalali wal ikram ko ayyo jom mangural ko ayyo jom teddungal. nulaɗo maaki duume ka du'a'uji moɗon ɓeydorgol nde halfere ɗo ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram sike kala ko torotoɗa ɓeydu tomon nu ya dhal jalali ko ayyo jom mangural wal ikrami ko ayyo jeyi joma teddungal. e maki ka du'awuji moɗon nulaɗo maki duume nde ɗon toro Allah subhanahu wa ta'ala ɓisoron ton ɗi konguli ɗo ɗiɗi sabu ɗi konguli ɗo ɗiɗi jonnay du'a umon on doole fi jabagol. yani haray ceernojo noon ɓe maki haray ceernojo no firtan nden hadith on yani ko faandi aliddu yani ɗo konnu faandi ɗo joni na hadith on ɗo ko ceernojo on woni e firtude halfere aliddu nden ɓe maki aliddu yani ko faandi ta'allaqu biha wenge e mayre duume e muɗum walzamu duume walzamu ñiiɓe e innugol ya dhal jalali wal ikram wa dawimu alayha duumo ɗon e wi'ugol ɗi konguli ɗo. jaka mi andi haray o hadis ɗo kadi kadi ko tindini en nde ɗen du'o koyen ɓeydor koyen duumo koyen ñiiɓu e wi'ugol ya dhal jalali wal ikram haray nde ɗum ɗon kañum kadi haray ko mako nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. yanen hadis go kañum kadi e joni noon ka aliddu bi ya dhal jalali wal ikram sayni ya dhal jalali wal ikram ɗo a mantir Allah sifaji makko ɗin sigi ko an woni jom mangural ko an woni jom teddungal kami andi ko faala ɗen hewtinde ko du'awuji men ɗi daiman ko en mantu Allah subhanahu wa ta'ala. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. إمام الترمذي في اللي حديث كري اتمو سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يا الله سبحانه وتعالى يرمب ولب بماك وندم نولاد صلى الله عليه وسلم هري كان إذا أهمه الأمر هارسي هونده فياك همريب هارسي بفعلاما فياك بفعلاما هونده رفع رأسه إلى السماء ببانتين سلامة بأم بفوتك آكا كامو هاري نولادو سيهبي فياك
ɓe heɓi sattede ɓe heɓi faale ɓe heɓi ko ɓe faal innen wondema haaju ko honɗum ɓe waɗayno ɓe maaki wondema rafa'a ra'sahu ila sama ɓe ɓantayno sala maɓɓe on hoore maɓɓe nden ka kammu ɓe toro wa idha ijtahada fi du'a si ɓe hittini fi toragol sike ɓe duumike toragol ɓe torike ha ko nanaynoɗa heɓe maaka qala nulaɗo harayno maakayno si ɓe nde ɓe du'o ya hayyu ya qayyum ko ayo wuruɗo ko ayo duumiɗo jaka mi andi ɓisorgol ya hayyu ya qayyum haray ɗum ɗon kadi no jonna du'ahu ma on doole fiyo jaabo sabu allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi mantede jon non imo yetima ko honto rewata mantamo comme hontono ɗum non ko sifaji makko ɗin indugol ya dal jalali ya dal kirami innen wondema ya hayyu ya qayyum haray ko ɗon rewata innen manta allahu subhanahu wa ta'ala jakamadi oɗo hadis kañum kadi ko innen oɗo nulaɗo hollu en ñawore nden kamɓe tigiri ɓe pratique nde kamɓe tigiri ɓe gollitiri nde hari nulaɗo si haaju himmiɓe ma ɓe falama hunde rafa'a ra'sahu ila sama ɓe ɓantayno sala maɓɓe on innen wondema ka kammu ɓe fewta wa idha ijtahada fi du'a si ɓe wakkilike fi du'a on seke si ɓe du'ike ha ɓe maaka qala nulaɗo maaka ya hayyu ya qayyum ko ayo wuruɗo ko ayo duumiɗo wa fihi aidan haray hino jeeya kañum kadi e hadisaji min hadisi anas ibni malik haray no filla kañum kadi ka jami tirmidi hadis itta e seydina anas ibnu malik qala ɓe maaki kana nabiyu sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo laatino ida hazabahu amrun si fiyake sattirinoɓe si hunde sattirinoɓe woni ko fi kaydi innen piide misal wano enen ni woni ko fi kaydi sattirma woni ko fi ɓiɗɗo woni ko fi ɓeygure woni ko angal pottal woni ko mbuuɗi woni ko golle kala ko wi'a ko wi'ete ko fiyake hari nulaɗo si fiyake sattaniɓe si fiyake nangiɓe tawiɓe ronkuɓe ɓi sattede honnuɓe waɗayno hadis on no yetti en ɓe maaki wondema kana nabiyu sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo laatino ida hazabahu si sattirinoɓe amrun fiyake si fiyake sattirinoɓe qala ɓe maakayno ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith ɗum ɗo metta hunjagol hari nulaɗo kañum o duwawɗo ɓe seedatayma kaɓe heɓi sattede o ko duwawɗo ɓe waɗayno ya hayyu ko ayo wuruɗo an allah siforiɗo wuru yal qayyum ko ayo duumiɗo bi rahmatika ko yurmede ma nden astaghithu woni komi ɗaɓɓirta faabo yurmede ma nden haɗa ko an wayilan faabade allah faabola nulaɗo hari kala sattede nde ɓe heɓi ko o duwawɗoɓe makayno ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ko ayo wuruɗo ko ayo duumiɗo ko yurmede ma nden mi ɗaɓɓiri faabo وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام حاكم كان في الحديث سيدنا أبي أمامة وندما نلا صلى الله عليه وسلم ماكي اسم الله الأعظم إن الله أرند مولد دين هنتو ديوني في 3 سور هندن سورة الجتات جانتو دين دون كان ودو حديث بإن القرآن أنفق إن الله أرند مولد دين كون سورة الجتات jonnon ko fi on hino himmi andugol ɗen inde allah ɓurɗe mawnude sabu allah ko ɗen ɗon ɓuri kadi heɗude sa noddirimo ɗen ɗon duwaw ma on kadi ɓurte jogade doole fi jabagol jonnon ceernojo yeytoto en ɗo haray hadis on inni on non wo inde allah ɓurde mawnude nden ko e simoje tati ka nder alqur'ana ɗe woni minal baqara no fuɗɗori ka suratul baqara jonnon ɗo ceernojo on ɗo addanali en ko honto e nder bakara woni kono ko o faandi kaka ayatal kursi allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ko ɗon nde woni ka suratul bakara alhayyu alqayyum innugol ngol alhayyu alqayyum tabiti ka inde wondema ka ayatal kursi haray ko ɗon ceerno jon faandi inden hadis on faandi ɗo wondema inde allah ɓurde mawnude nden ko no keeli koye suratuji tati nde tabiti ara non ɗum kaka bakara ka allah daali ɗon allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum
en inde ɗon ɗiɗi ine jeya e ismullahi al-azam. ceerno ɓe inni ko nden ɗo woni ismullahi al-azam, inde Allah ɓurde mawnude nde. ɓe inni hadis on inni inde makko ɗimmere kade tabiti ɗon, inde Allah ɓurde mawnude nden kade tabiti ɗon kadi konto kaka fuɗɗorde suratul ali imran honto alif lam mim ka jangonoɗen ɗa nalen enen inni ka fuɗɗorde ɗuma ka suratul ali imran en inni aranu ɗum koye suratul baqara kala dali ɗon allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. ɗiɗaɓum ka inde Allah ɓurde mawnude nden kade tabiti ton ko honto ko suratul ali imran ka Allah dali ɗon alif lam mim aya ara non alif lam mim allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. o yi ɗon kadi ko alhayyu alqayyum aray inde makko ismullahi al-azam on kadi ni si feƴƴi baqara ko suratul ali imran. o inni noon wondema tataɓum ɗum konto nde tabiti ko suratul taha. suratul taha kadi ismullahi al-azam yo inde Allah ɓurde mawnude nden kadi no tabiti ɗon ka Allah dali ɗon wa anati lwujuhu lilhayyi alqayyum. wa anati lwujuhi ñande gueƴe ɗen fuu yankinani lilhayyi wonande on wurul alqayyum duumiɗo. yakami andi inde Allah ɓurde mawnude nden woko e suratuji tati nde tabiti hadis on inni ala nun ɗum koye suratul baqara ka ayatal kursi, ɗimmum ɗum ka fuɗɗorde suratul ali imran, tammum ɗum ka aya 110 ka suratul taha. haray ɗino keeli tati ɗo inde Allah ɓurde mawnude nden no tabiti konte ko ismullahi al-azam ya hayyu ya qayyum. kami andi si tawni lantorade Allah koye mi tawnor ya hayyu ya qayyum. wa fi jami' at-tirmidhi والصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام الترمذي في الليك كان إمام حاكم اتحديث سيدنا سعد بن أبي وقاص بماك وندما قال نلا ماكي دعوة ذنوني نودالو إن النبي يونس ذنون سابو يدن عندي ذنون كو النبي يونس مولينجينجي مدنو mo lingingi mo ɗunon par ce que ko inete annun ko alhut ko lingi inete alhun bale ɗiɗɗe liƴƴele jange ko inete annun haray no ine kadi alhut ka aram ɓe maaki wondema nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki du'a'u annabi yunusa on kadi no jaabo du'a'u annabi yunusa mo o du'ino on fewndo lingingi mo ɗimo ɓe inni noddire on du'a'u ɗon kadi no jeeya e du'a'uji jabotoɗi ko hombo no woni on ko ɗum waɗi annulaɗo maki da'watu zinnuni noddandu ma du'a'u annabi yunusa on ma jollingingi mo lingingi moɗuno on isda'a tumande o torino wa huwa tawi kanko fi batnil huti mo ka nder reedu lingingi konnum o ɓe mako no la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ko du'a woni la ilaha illa anta inni kuntu subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. o du'a ɗo kadi sa hebbimo jillorgol ka du'a uji mala si wowla ko falala kon haray du'a ma heɓay dole goɗɗum watamo sakkade hatta o jaabo. jono ko no du'a on firti o indi wondema la ilaha illa anta reweteɗo Allah wonɗo gonga si wala an ayi toujours ko be manta Allah mantiramo tawhid mantiramo sifaji makko ɗin mantiramo inɗe makko ɗen ɗum no fuu jonnayi du'a ma on dole la ilaha reweteɗo ala illa anta si wala an Allah subhanaka senayema mi woɗɗintinima e landindingolma e ko taga o yiɗo o waɗi ko yete tanzi Allah kadi no heɗi ɗum ɗon pottindingol Allah subhanahu wa ta'ala ko anda Allah piide misal si tawi woni ɗatorade Allah haray mi torike ma ko an woni marɗo ko an woni okko innega wondema a nanda hay e goto ko jogiɗa ko himɓe ɓen fof ko jogi ko lannay an lannata ɗum ɗon fuu haray no walla duwaw ma on yo heɓu doole subhanaka senayma inni kuntu min adh-dhalimin haray mi laatike jeyaɓe e toñuɓe o yiɗo o hoynu hoore makko oyni mi laatike yimɓe toñuɓe e ginnino ka darsu men feƴƴuɗo ko ya hoynu hoore ma teddina Allah subhanahu wa ta'ala innahu
nulaɗo non maki haray ko suratul anbiya oɗo aya woni nulaɗo maki innahu lam yad'u biha muslimun nulaɗo maki julɗo innahu no o du'a'u ɗo o du'a'u mo janguɗen ɗo mo annabi yunus a tori lam yad'u biha muslimun julɗo tororta o du'a'u ɗo fi shay'in e hunde qat fiw illa stajaba allahu lah si wona allah notomo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki kala toriɗo du'a'u mo annabi yunus a torori on fewndo o wonno ka reedu lingingi julɗo torortako o du'a'u ɗo few si wona allah notomo kala tirmidhiyu hadithun sahih باقي حديث سيلول. وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم على إتمك لك مستدرك الحاكم بماك وندما حديث سيدنا سعد بماك وندما نولد صلى الله عليه وسلم ماكي ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون. oɗo hadis kanjum kadi musidɓe julɓe no hetti en famumo nulaɗo maki ala ukhbirukum ene on accatami yeeto on mi humpita on bi shay'in hunde idha nazala bi rajulin minkum amrun si fiyake heɓi gorko e moɗon ma fiyake goɗɗum heɓima fiyake ma goɗɗum ma haaju heɓi goɗɗo e moɗon muhimmun himmuɗum si pihum himmukun heɓi on accatami yeeto on ko ɗum jangoton ɗum ɗon ima hoore mon jesa baɓɓe inni ko ɗum e fala no laaɗo maki fa da'a bihi kala on noddirɗo o du'a fa da'a bihi o torori o du'awɗo yufarriju llahu anhu allah on huntanaymo haaju makko no laaɗo non yeeti sahaba ɓen ko honɗum woni on du'a ɓe maki du'a zinnuni du'a jooma lingingi seke wonno ɗon ka reedu lingingi annabi yunus jaka mi andi haray o du'awu innugol la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin haray ko du'awu marɗo dole ni sabu nulaɗo ma kadi sahaba ɓen ene on accata mi yeeto on goɗɗo e moɗon si heɓi haaju ko ɗum o tororto ko o faala ko hunte nulaɗo maki sahaba ɓen ini meɗen faala nulaɗo maki awa tore no annabi yunus a tororno non ɗum non ko honno mo tororno la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. وفي صحيحه أيضا نوكا مستدرك الحاكم كدي عنه اتامك لسيدنا سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بنني نلانماك وهو يقول نلانماك هل أدلكم إني أن أكتامي تندناهم على اسم الله الأعظم إندي الله برند مولودني أن أكتامي يتون إندي الله برند مولودني دعاء يونس وكو دعاء النبي يونس أو مجانب دنداني فقال رجل غرقو لاندتي يا رسول الله قايو نلانو الله هل كان ليونس خاصة ene o du'awu ko annabi yunus tun herornomo ko kanko tun jeymo dare ɗo sahaba ɓen konno ɓe landorayno fi ɗaɓɓere gandal nulaɗo ɓay maki wondema du'awu annabi yunus on ko du'awu jabotoɗo sahabajo go landiti nulaɗo indi ene on du'awu ɗon non ko kamɓe tun okkamo kamenen kadi meɗen wawimo wadde fa qala nulaɗo maki ala tasma'u qawlahu ene on nanali dalol allah ngol ka aya on timmintinoroyi ton fastajabna lahu wa najjaynahu min algham wa kadhalika nunji almu'minin allah inni men notimo fastajabna lahu men noti du'awu mo du'i on wa najjaynahu men dandimo min alghammi goƴon ko o wonno e mum gon wa kadhalika ko wanoni kadi hedditiɓe ɓen sitorike haysina annabi yunus nunji almu'minina men dandirta gomɗiɓe ɓen jaka men ndi du'awu annabi yunus on haysi ko kamɓe du'orimo kono na kamɓe tu hewri hande kadi kala du'iɗomo kadi heɓay ko annabi yunus heɓuno kon haray koen hebbin e tororgol oɗo du'a nulaɗo kadi noon maki nulaɗo maki fa ayyuma muslimin kala julɗo da'a biha fi maradih noddirɗo o du'awɗo e nawnare muɗum 40 marra نعم
ɗo joni hina nulaɗo woni e makude joni ko joma deftere nden ɗo ene gayni hadis on fastajabna lahu wa najjaynahu min alghammi wa kadhalika nunjil muminin jonno ceernojo maaki ceernojo winduɗo deftere nden o ibnul qayyim ɓe maaki fa ayyuma muslimin kala julɗo pellet kala julɗo da'a biha tororiɗo o du'awu mo janguɗen ɗo mannabi yunusa torori o fi maradihi e nawnare muɗum 40 marratan laabi 40 fa mata o maayi fi maradihi ka nawnare makko dhalika e nden nawnare heɓdemo ɗon o otiya on tigi okkete ajra shahidin joddi yanuɗo shahid wa in bari a si o du'ike kadi o ndikki bari a o haray kadi o ndikki maghfuran lahu ko o yafanaɗo ɗo ko ceernojo maaki ɗo na hadis ɗo no hani vérifiyoygol si tawi woni o indugol ɗo jangugol laabi 40 haray si tawi woni no jogi dalil ka ala dalil sabu ceernojo ɓanginali ɗo dalil o sabu oɗo na hadis ala kulli hal haray ko nu wonden e jangude ɗo ko fi en andu nulaɗo ko honɗum ɓe maaki fi du'a'u nde ɗen toro enen kadi ko faala ɗen kon hara en andi ko honno tororto ɗen respecten ko janguɗen kon inde wondema hanki wagutuji ɗi jeego fewtinen ɓernde men nde nde ɗen toro jillora du'a'uji ɗi nulaɗo du'inoɗi mantugol allahu subhanahu wa ta'ala manta inde makko ɗen e sifaji makko ɗin e golleji makko ɗin tororo kadi nalla baɓɓen torornono ɗum ɗon fo haray jonnayi illen wondema du'a'u ma on dole mari wa fi sahihaini min hadithi ibni abbas anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray kañum kadi imamul boukhari e muslim filli oɗo hadith ittimo e seydina abdoullah ibnu abbas ɓe maki wondema nulaɗo sallllahu tabiti e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kana yaqulu hari nulaɗo no maka inda al karbi siɓe heeɓi masibo hari siɓe heeɓi probléme nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hari siɓe heeɓi probléme ko honɗum ɓe makayno nde ɓe toro ndaren ɗo du'a o enen kadi koye wakkilo wawen ɗi du'awuji ɗo hara nde ɗen toro ɗiɗo piiji hara no tawra nder to ɗi bindi ɗo wona no hari si heɓi ko wiyete probléme sonja a kono ɓe torotono ko du'awu ɗo la ilaha illa allah al-azim al-halim la ilaha illa allah rabbul arshi al-azim la ilaha illa allah rabbus samawati as-sab'a wa rabbul ard wa rabbul arshi al-karim ko du'a'u mo nunoɗo torota ko waɗi ceerno ɓen innata oɗo du'a'u wo ko du'a'ul karbi wo ko du'a'u jogiɗo probléme sina mari probléme sabu heɗe mari du'a'uji goo ko sa heɓi welo jangadi ɗa mari du'a'uji goo ko sa heɓi probléme ji ɗa mari du'a'uji goo ko siɗa nawni oɗo noon du'a'u ko siɗa jogii probléme probléme ɓiɗɗo probléme ɓeygu probléme mawdi probléme sonja probléme golle kala ko yinla sonja haray haray ɗuma heɗa wawi jangude oɗo joni noon firen hadis on innen ɗuma wondema ndaren ko ɗum hadis on o firte hari nulaɗo no du'o si ɓe heɓi sonja ko ɗume makay ɗo la ilaha reweteɗo ala wonɗo gonga illallah si wona Allah en inni wondema du'a o ma on no du'a wondude e tawhid gotinɗin wala Allah subhanahu wa ta'ala na ya du'o Allah okkoranduɗo Allah okkoranduɗo hara a mantalimo a gotinɗinalimo a mantiralimo inde makko ɗen e sifaji makko ɗin e golleji makko ɗen o yi nulaɗo kañum ko atturi ko tawhid o la ilaha illa allah reweteɗo ala wonɗo gonga si wona Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ɓe gayni makude tawhid o ɓe hikkiɗo honɗum sifaji Allah ɗin al azimu mawnuɗo al halimu yurmeteɗo la ilaha illa allah o yiɗo kadi ɓe fillitike illenga wondema tawhid o reweteɗo ala si wona Allah ɓe fuɗɗiti kadi mantugol Allah rabbul arshi ko an jeyi arshi on al azimu mawnuɗo on la ilaha illallah o yiɗo kadi ɓe artika tawhid reweteɗo ala wonɗo gonga si wona an ɓe fuɗɗiti kadi mantude Allah rabbu samawati ko an jeyi kammuuli asaba jeɗɗi wa rabbul arshi ko an kadi jeyi arshi alkarimu tedduɗo haray ko ni torortoɗe hay si tawi woni a tumboray ton ko falaɗa kon kono ko ya tumbor ko falaɗa kon manta Allah mantira noddamo gotiɗina Allah subhanahu wa ta'ala ɗin ɗon piiji ɗon fof renforcé du'awu ma on hara seytane wata hay goto wata mo sakkade du'awu ma on e jangino wondema ɗo wa'ay wa dagawal lampangal e hoore doole ngal wowpoyta ko ɗum waɗi ceernojo hanki inne wosi ɗi wosa tawi woni a torori ni hare la yakadu yuraddu hare on du'awu ma on ɗo wawatake ruttede saabu haray himono
emo timmini in wondema condition ji ɗin ko ɗaɓɓa ton ko. وفي مسند إمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. إمام أحمد كان قد في لك مسند بيت حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نلا ماكي علمني رسول الله دار دي سيدنا علي ماكي وون نلا جانيلا دوكو سيدنا علي وني إنو ديونو نلا جانيبه أو دعاء. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا جانيلا إذا نزل بي كرب سي بيهبي سي جيبك عن سونجا سي سونجا يعني نمبر يعني haaju yaniya sattede heɓilam an aqula yomi wi'u o du'a ɗo. seydina ali maki nulaɗo jannilan simi heɓi sonja simi heɓi sattede yomi jango o du'a ɗo. ndarenga du'a o ko ndu woni a nder ton la ilaha illallah reweteɗo ala wonɗo gonga si wona allah o yiɗo o gotindini o weti kalmatu tawhid. alhalimu ko newiɗo, alkarimu ko tedduɗo o yiɗo ko sifaji allah ɗi ɗo amantimo. subhanallah mi woɗɗintini allah kala ko nandindintamo e ko taga o yiɗo a laɓɓinimo. wa tabarakallahu senaye allah subhanahu wa ta'ala senaye wonanimo e mangural e teddungal. rabbul arshi kanko je arshi on al azimu mawnuɗo on. walhamdulillahi mi yetti allah rabbil alamina jeyɗo windere nden jeyɗo tagore nden. o yi toujours sen daari du'awuji ɗi wonɗe janguɗe ɗin ɗo fof en taway tawhid on heno nder ton gotiɗigol allahu subhanahu wa ta'ala o mantugol mo no nder ton mantiramo golleji makko ɗin e sifaji makko ɗin ɗiɗo kañum kadi fof en danali ɗo ko toɓɓere himmude musidɗo jom en danali du'awuji ɗi nulaɗo tori ɗin fuu no inna ɗo mi fattorike kaari hiɗo du'awuji ɗin fof ɗo nulaɗo makali horma kaari horma annabi yunusa horma kaari ɗum ala ton ko wonɗen ko no nulaɗo tindiniri noon no sahaba ɓen tororto noon fof si woni be takkida ko ya takkido allah e sifaji makko ɗi ɗuma na ya lombu ton tagangel haray mi torike mi fatta haray allah mi torike ma horma nenan horma babe ngan horma nulaɗo horma waliyaɓe kaari torotake non. sa toroto ko allah tun torotoɗa hay nulaɗo na ya toro ko allah tun torete tawhido ko allah tun inde wonde mawɗo torete e yi du'awuji men ɗin ɗo fof ko allah tun waɗa torede. وفي مسند أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعن ماكي ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن نلعن ماكي هبالي قطلو فيو هم سكي هم اسونو هبالي قطلو فس هم اسونو جونو هم كان اسونو كونو سيتري هم كوكو فالا e waɓutuji aroyayɗi ɗin seke si minni ɗo jolla himmiri nde ɗo hunde andu nde feƴƴali andu ko hunde nde faalaɗa kono nde hewtali taw. husnu noon kañum ko ɗum sunare kañum ko hunde feƴƴude seke goɗɗum heɓuma suniɗa fi muɗum ko ɗum sertini hammun e honɗum e husnun. hammun kañum ko lil mustaqbal, husnun kañum ko lil madi almadi. nulaɗo maki himme e sunu heɓali goɗɗo ha hande o jangi o du'a uɗo si wona nulaɗo ittani si wona honno si wona allah subhanahu wa ta'ala ittanaymo konko o suni ɗon e on himɓe mo jogi ɗon. musidɓe julɓe haray hiɗen tori allah subhanahu wa ta'ala allah okkoɗen doole ɓattagol ɗe defte ɗo e ɓe ceernoɓe ɗo ɓe andina en ko honɗum hanuɗen waɗude hara wona lettugol information ji ka réseaux sociaux ji alqur'ana on haray leɓol no ton leɓol no bakara ɗettegol looton yaron ɗum ko fijirgol haqqille men ɗen non ko ɗe defte hanuɗen ko ɗum waɗi min haray ko minna jama on wotta ɓe haɓɓito ɓe lutta e jantagol bayanaji
ma e jantagol ko goɗɗo wolta ɓettu deftere nden ɓattoɗa anduɗo andine ko deftere nden tu wawma itto e majjere ko jande ɓeɓe wonɗon e yiɗon fof no waɗa bayanaji ɓeɓe wonɗen e yiɗe fof no waɗa bayanaji na bayanan okkiɓe gandal na bayana ko jangugol haray hiɗen torodiri jangugol o yiɗo nde deftere ɗo ko goto landi heɓi goɗɗo ɓatti ceernojo on landimo landande deftere ɗo heɓi dare nafoje ko wonɗen e heɓude e ɗi du'awuji ɗo daren o du'awu mo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki kala marɗo himme maɗum sunu o noddirta allah o du'awu ɗo allah ronkamo notade daren kon ɗum no gasa buy e men no hunji oɗo du'awu afa qala nulaɗo maki wokon woni du'awu koynugol allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به من علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها joni mi jangira mo halfere mi firana fi yen faamu o du'aw ɗo kañum kadi ko ɗum tindini nulaɗo maki kala jogiɗo sunu ma sonja ma himme hiɗa faala ɗum ɗo ɗa faala e ɓiɓɓe ma ɓe mbarku hiɗa faala ɗum ɗo ɗa faala darnude ɗa faala hajjoyde ɗa faala ɗum ɗo maɗum hilan suni bakkatuji ɗi mi waɗuno ma ɗum ɗo kala ko feƴƴi ma e kala ko aroyta illa ono allahumma koyo allah inni abduka min komi jeyangel ma o yiɗo koye wontigi jasin hoore mum inni abduka min komi jeyangel ma ibnu abdika ɓiɗɗo jeyangel ma ibnu amatika ɓiɗɗo korkum ma o yiɗo ko ya hoynu ɗo ko ya wolu fima wola fima oɓe ma ɓen kadi nene on tigi e babe on tigi allah mi noddima komi jiyangel ma komi ɓiɗɗo jiyangel ma e ɓiɗɗo korɗo ma madin fiya hukmu ñawore ma nden no dogude am sikke ko windanɗalan kalawhil mahfus ko ɗum no dogude hoore am madi hukmuka fiya kono woni asli on madin fiya hukmu ñawore ma nden no dogude hoore am ɗo ko fi koddori e du'a on woni e yewtude ɗo adlun fiya qada'uk ñawore ma nden kadi ko ɗe inde wondi e nunɗal hoore am sike allah ko wonɗa rewnude kon e an na e hoore toñe ko wonɗa rewnude kon e an silan nawnude silan heɓude mettedeji silan heɓude ɗum ɗo e ɗum ɗo wonde la welti wonde la moni ka du'a uɗo illa kadi on ɗum allah ko wonɗa e rewnude e hoore an kon e situation ji koye hoore nunɗal wonɗa e rewnude hoore an na e hoore toñe ay ɗo ɗa mantude allah subhanahu wa taala ay ni ñawore makko nden no rewde hoore ma hoore kadi no ñawore nde woni e rewirde hoore ma non koye hoore nunɗal kadi ñawore nde woni e rewde na e hoore toñe as'aluka miɗo toroma allahumma an allah bi kulli ismin huwa lak kala inde tawayde ko ande heerori sammayta bihi nafsak nde innuɗa hoore ma aw allamtahu ahadan min khalqik ma jannuɗa nde goɗɗo e nder tagore ma nde aw anzaltahu fi kitabika ma inde nde tawata hara hiɗa jippini nde ka nder kamilu ma aw istatharta bihi ma min ilmi lghaib ma inde nde tawata ɗa heerini ka gandal ma wirningal indaka kama sabu ko oɗo hadis holli en wondema innugol allah no mari inde 99 allah no mari inde ɓuri 99 fi honno sabu ngol bindol ɗo holli e wondema inde allah ngo no woodi ɗen anda fi mum sabu ko ɗum hadis on inni aw istatharta bihi ma ɗen inɗe ɗe heerinɗa hoore ma tawa ko antum andi ɗe fi ilmi lghaybi indak ka gandal wirningal kama an taj'ala alqur'ana waɗu nde alqur'anare alazima mawnude rabi'a qalbi hekkinɗinayde ɓernde an nden
wa nura sadri e annora ɓernde rabia qalbi inde wondema hekkininayde ɓernde an nden wa nura sadri e annora ɓernde an nden kadi wa jala a husni e ittir ɗum sunu an on wa dhahaba hammi e ittir ɗum kadi innen wondema himmeji an ɗin ko ɗo hadis on hatti nulaɗo no ma kewnu illa adhaba allahu hammahu si wona allah ittanaymo himmeji makko ɗin wa husnahu e sunuji makko ɗin wa abdalahu allah wattita ɗi sunuji ɗo e ɗi himmeji ɗo makanahu nokkuɗi ɗo wattitanamo farahan weltare. faqila sahabaɓe non ɓay nani nde yewtere ɓe maki ya rasulallah kayo nulaɗo allah ala nata'allamuha ene meɗen wawi jangude o du'awu hunjomo o yiɗo sahabaɓen kañum kadi ɓay ɓe nani nulaɗo no maka ɗum ɗo ɓe sikki wondema o du'awu ɗo ko nulaɗo tun herori ɓe landiti nulaɗo ene menen kadi hindo moƴƴi ha si men jangi o hadisa ɗo ala hey nata'allamuha yo men jango men hunjo qala nulaɗo maki bala jangemo hunjo ɗon du'oro ɗon mo yanbaghi no hanani liman sami'aha kala on nanuɗo o du'awu ɗo an yata'allamaha yo jangumo o du'oromo ko ɗum ɗo nulaɗo sallallahu alaihi wasallam maki o hadis ɗo si en darimo en taway himo mari pide ɗaɓɓaɗe go'o go'o allahumma inni abduka ibnu abdika allahumma ɗo a noddi allahu subhanahu wa ta'ala e ni ko ya allah woɓɓe no inni ko ɗum ɗo woni ismullahi al azam woɓɓe ni alhayyu alqayyum ɗo an noddi allahu subhanahu wa ta'ala hekkuɗa ɗum hoynugol hoorema inni abduka ibnu abdika ibnu amatik komi jiyangel ma ɓiɗɗo jiyangel ma ɓiɗɗo kañum kadi innen wondema korɗo ma ɓay a gayni ɗum ɗum few a hoyni hoorema hekkituɗa ɗo mantugol allah subhanahu wa ta'ala mantiramo inna golleji makko ɗi o woni e waɗude ɗin fo hoorema hiɗa jaɓi jebbili innulahol mum nasiyati biyadika haray tinde an nden juburu andum haray no jungo ma sike haray yeso an gon haray fi an fo ni no e jungo ma ko ɗum a fadano utrikal juzu wa uridal kull inna wondema nasiyati juburu andum juburu tinde an nden biyadika no jungo ma haray piiji an ɗin fof yaki an gon fof ko jungo ma woni mimi gertotako madin fiya hukmuk ñawore ma nden no rewde e hoore an miɗo jebbiɗi adlun fiya qada'u ñawore inne wondema haray koddori e ma on kañum kadi koye hoore nun ɗal woni rewde e hoore an o yiɗo intore aw allamta ahdan min khalqika aw anzaltahu fi kitabik aw istatharta bihi fi ilmika alghaybi indak an taj'ala alquran o yiɗo kañum kadi alquran are nden ɗono tawa sa gaynimo mantude a noddimo a mantirimo sifaji makko ɗin e golleji makko ɗin mantirɗamo kadi daalol makko ngol ko ɗum wiyete qur'an jonnon musidɓe julɓe mi ɓangina ɗo toɓɓere kadi hittude nayen jangu sifa ɗi duwawji ɗo allah waɗu ɓernde hannden hara nde hiɗi alqur'ana nde hara ɓernde hande ɓuttiray alqur'ana hara sonjaji hannden ittirte alqur'ana hara a mematade few ko honno alqur'ana wawata ittude sonjaji maɗin a mematade ko honno alqur'ana wawirte ittude sonjaji sa naati ka suudu ma a taway nde hinde wenga ka hoore armoire dow ndugguno waɗi nge ko télévision e série ji e ko nande muɗum inne wondema ɗuma hettinɗa fi mum jakam andi silantorade allah waɗu alqur'anare nde hara ko kayri hekkiɗinta ɓerdande koyo taw kadi hara lan ittude sababuji ɗin ko ɗum hara mi tamboto nde mi janggam ha mi ɗaɓɓa janno wala haray ko ɗum e ceernojo on ɓe maki ɗo haray o du'aw ɗo kañum kadi nulaɗo maki wondema du'i ɗo allah jabina joni ara mi hettina janngol ngol seeɗa wa qala ibnu mas'udin seydina ibnu mas'ud maki ma karaba nabiyun min al anbiya annabajo e nder annabaɓen son jaaki illa stagatha si wona ɓe ɗaɓɓiri faabo bi tasbihi subbidiralagol allah subhanahu wa ta'ala ko seydina ibnu mas'ud faadi ɗo wondema annabaɓe fo hari si ɓe sonjike ko bi tasbih ko subbinɗinagol allah wano no annabi yunusa innini subhanaka inni kuntu min alzalimin subhanaka senayma
وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين وفي دعاء عن الحسن قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن أبي الدنيا كان قد في اللي كدفتر ماكو مجابين كوني نتي مجابين كدفتر جابنا لا بين سكي أولون ويندي دفتر ويندي إندي هيب تواتا بينو جابنا لا دعاء مجابين جابنا لا بدعاء. وفي دعاء عن الحسن o windi oyni ittama e du'awuji seydina hassan al-basri wondema ɓe maaki kana rajulu min ashabi nabi sallllahu alayhi wa sallam min al ansar hari no jeeya e gorko e wondi ɓe nulaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam jeeyaɓe e nder yimɓe ansar ɓen himɓe takaɓe madina ɓen yukanna hari himo jamma bi aba muallaq wa kana tajiran o hari ko o commerçant ko o yeeyowo yattajiru bi malin lahu hari himo waɗira ngeygu jawdi makko wali gayrihi e jawdi woɓɓe goo yadribu bihi fil afaqi hari himo voyage e ndin jawdi ɗon yaha ka tatte seke hari mo voyage long voyage koko ɗum falano hari himo voyage long voyage yadribu himo piya bihi ɗe jawdi makko ndin e jawdi himɓe ɓen fil afaqi o yaha ka tatteji seke hari himo waɗa long voyage. wa kana nasikan kono hari ko jogitiɗo dina hari ko wonɗum nasikan ko jogitiɗo dewal wari an ruuɗiɗo hari e hoore ko o waɗata commerce kon o waɗira commerce mbuɗi makko ɗin e mbuɗi herditi ɓen o yaha e peyiji kono hari ko jogitiɗo dina wari an ko ruuɗiɗo. fa haraja marratan ñande goo mo yalti fa laqiyahu lissun bandijo goo o fotti e bandijo ma bandijo fotti e makko bandijo fotti e makko muqanna'un tay on bandijo no armori bisilahi ala muqanna'un hari konite muqanna yani mukhatta bimana himo tay on no ɓorni bisilahi arm himo ɓorni ko wiyete kon ala on bandijo. fa qala lahu on bandijo wi'ani oɗo oni da ma ma'aka haray wallingo jogiɗa kon fa inni qatiluka pellet mi wareta bandijo on ɓay nangi oya e mbuɗi mum ndin onni walli jawdi ma ndin pellet mi wareta. qala oɗo maki o commerçant jo ɗo fama turidu min dami ko no falaɗa fi ƴiƴan allah ko jawdi falɗa ka ɗettu jawdi ndin tettuɗalan ha an wara allah fama turidu min dami ko no falaɗa e ƴiƴan allah sha'nuka bil mal fiyake ma on ko fi jawdi ɗettu jawdi ɗin tertoɗala. fa qala bandijo on wi amma al malu fali o inni jawdi ndin ndi jawdi ɗo ko min jeyi walastu uridu kono mi falaka kadi e hoore ko mi ɗettata jawdi makko ni illa dama kasi wona ƴiƴa ma ɗan kadi seke mi ɗetta e ɓuɗɗi mi ware kadi. qala gorko on o wi oɗo commerçant jo amma idha abaita ene idha abaita fadharni usalli 4 rakat si asalike idha abaita si asalike a inni a ɗettata jawdi ndin tertoɗalan fadharni haray tertolan usalli 4 raka'atin mi juula darɗe 4 joni ɓay ila faala wardelan kadi a wacci mi juula darɗe 4. qala bandijo wi'i salli ma badalaka juulu ko falɗa haw juu ko falɗa sila fala 4 sila fala joyi jeego. fatawadda'a gorko on salligi commerçant jo thumma salla 4 raka'atin o juuli darɗe 4. fa kana min du'a'ihi hino jeyano ka fewdo o juulata du'a'uji ɗi o du'i fi akhiri sujudihi ka sujudu makko sakkitoro an qala o wi jantoɗen du'a on o manti allah ha moƴƴi ya wadudu ya wadudu ya dhal arsh al-majid ya fa'alan lima turid as'aluka bi'izzika alladhi la yuram wa bimulkika alladhi la yudam wa binurika alladhi mara arkani arshik an takfiyani sharra hadha al-lis ya mughithu aghithni 3 marrat. ko oɗo du'a'u o ya fewno julata jangi ko holli en wondema hin wodi du'a'uji go ko ɗon e ɗon jange du'a'u mo jange onni ya wadudu kwayo giɗo ya wadudu kwayo giɗo
يا ذا الأرش المجيد كو أيو جوما أرش تدلو يا فعالا لما تريد كو أيو ودو كفالا أسألك بطريق معن ألا بعزتك دول معن الذي لا يرام توتهران درو تتاك وبملكك إلام ما الذي غلام لا يضام غيو تتاك وبنورك أنورا ما الذي أنورا ملأ هبين أركان أرشك بيد ما تغالي أرش ما أنفو أن تكفيني دندن يونانا شر هذا اللص بني أو باندي جلو يا مغيث كو أيو فابو تولو أغيثني فابولا أولي أن كان سجود مكو سكتورو 3 مرات لا بتات فإذا هو بفارس ندر أوتورو كنتم بوتو يالتيتوي goɗɗo tayno ƴawi e puccu on o yaltiti hore puccu par ce que ida on ɗo ko ida fujaiya fa ida huwa bi faris e jaka yo puccu yaltiti e makko faqad aqbala bi yadihi tawi joɗiɗo ka hore puccu on hino jogi harbatun laɓi qad wada'aha bayna uznayi farasihi tawi mo ɗetti kin laɓi wallini ka takko innen ka takko noppi puccu makko ngun falamma basura bihi lis ɓay woni bandijo on haynike mo ka hoore puccu aqbala nahwahu bandijo on fewtimo inni koyo nangumo kadi jattamo kanko kadi fa ta'anahu ɗawɗo ka puccu on inna wondema poignardimo tufimo fa qatalahu wari bandijo on allahu subhanahu wa ta'ala jaabini duwa oya on kisan on tuma thumma aqbala ilayhi on tuma ƴawɗo ka puccu on jippi ka hoore puccu mum ari tawi o mo bandijo on falano warude hino ɗon o fewti e makko fa qala o wi qum immo joni ka wonnoɗa ɗon e julude fa qala gorko on wi commerçant jon man anta ko hombo wonuma on bi abi anta wa ummi yetin nenan eɓe ɗum ɗo ko innugo yetin ko hombo wonuma tigiri ko an woni bi abi anta ko an woni baben an ko an woni yumma an faqad agathani llahu bika alyawm alla dandilan hande waɗima sabu faqala oya o wi'i wonnoɗo ka hoore puccu on ana malakun min ahli samai rabia min komi malaikajo iwɗo ka kammu nayaɓu min ko tomi gollata ka kammu nayaɓu da'awta bi du'aika a noddiri du'a'u ma on al awwalu arano fewndo inɗa ya wadudu du'a'u ma arano on ɓay a torike fasami'tu minani li abwabi samai ka dame kammu qa'atan min minani tonno senja minani tonno kosa ko inete qa'atan bi mana ko num kosugol fewndo toriɗa du'a'u ma arano on sabo yini ko du'a'uji tati o tori du'a'u on o waɗunomo laabi tati oɗo non inni ɓay o torike du'a'u arano on o nani goɗɗum no kosa malaikajo on na doga thumma da'awta bi du'aika thani ɓay woni a noddi a torike du'a'u ma ɗimmo on fa sami'tu li ahli sama mi nani himɓe wonɓe ka kammuɓen mi nani ɓen no waɗa dajjatan hito thumma da'awta bi du'aika thalith on tuma toriɗa few ɓay no feƴƴi a torike du'a'u ma tataɓo on fa qila li mi wi'ana seke hande kadi du'a makko tataɓo on tun Allah iminimo mission fa qila li mi wi'ana du'a'u makrubin ko du'a'u sondiɗo ni haray yawki san fa sa'altu llaha mi turi Allah an yuwalliyani qatla yo Allah halfina fi wargol oɗo sabu men nani heto magon ka kammu yaka nandi haray du'a'uji gono wodi ko si ɓernde on tigi nde no loyi on tigi ɗuma hutito qala al-hasan sayyidina hasan maki faman tawadda akala salligiɗo wa salla 4 raka'atin o juuli darɗe 4 wa da'a bi hadha du'a o toriri o du'a ɗo ustujiba lahu o notete makruban kana woni ko e sonja o woni aw ghayra makrubin ma harana e sonja kono ko inneten ɗum ɗo ko ra'yu sayyidina hasanul basri ni seke ko sayyidina hasanul basri inni ya waɗu ɗum ɗo ko ɓuri moƴƴude ko en waɗu ko nulaɗo ɗuma waɗi kon haray musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen e hattude janngo kadi fuɗɗotoɗen e inde wondema damal goo toujours ko fi du'a on o yiɗo ceernojo on o inni en wondema aranum ɗum lekki kin ko landagol ɗimmum ɗum kon ɗum ɗimmum ɗum innuɗen wondema ko du'agol o juutini damal du'agol ngol moƴƴa non sabu du'a ko hebbinɗa o hino falɗi
jonno fi wata en faamu bongu kadi na fi himoynude du'o innirta anga lutta du'agol tun hara anga ɗettata sababuji ɗi ko ya ɗettu sababuji ɗi si tawi woni koko waɗete ko ya ɗettu sababuji ɗi on tuma noon du'oɗa haray musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen hattude jango kadi en hi'ay wondema o sifanto en ko honno kadi du'a'u no jeeya e du'a'u kadi jabotoɗo saga ka mapiɗa ɗon o yettoto en kadi sartiji du'a'u jaboto ɗin kadi fayi haray du'a'u on o juutinay damal ngal moƴƴo sabu ko hunde hittude haray ko ɗo wonɗen e hattude haray min jarni on en hiddi kadi jango e midi 30 miɗo hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh